Tripura Cricket Association Tapan Memorial Knockout Cricket batailai kwchug Kakha Sanghati Club batailai ni final match o Rajakhor aguli ni MPB Stadium o sangrong salo thanglaikya cosmopolitan te Sanghati Club 134 run ni bisingo cosmopolitan club o a salni match o mechen rwoi 2023-24 bisini Tapan Memorial Knockout o puila thai khwlai naharkha Sanghati Club puila one of bat khwlaika Sanghati 47 over 2 bolo joto wicket no mechen rwoi 223 run yasagai naharkha bodoli angai 61 run khwlaika Sridam Pal bono karibo erindom bormon khwlaika 56 run somrat chutrodor khwlaika 39 run bowling khwlaina fru cosmopolitan club ni angai kaibri nangkungmani wicket tisai naharkha bowler Danbir Singh bono karibo Bikram Devnath kainite Shankar Pal Chandan Roy te Shubham Kaisa khwlai wicket naharkha aboni ulni innings o Sanghati ni bwkhakti rejakmani 224 run te batting khwlaina bagai nokhore deramungo klaika cosmopolitan Kaisa ni ulo Kaisa wicket mecheni 22 over 5 ball khwlai 89 run no mothakjak thangka batting ni innings mechen nani bodol ni angai jotoni slai run kabang khwlaika batsman Chandan Roy aboni ulo Bikram Sarkar ni 18 run te Subhajit Das ni 10 run no karite kebo kaham run khai manliya te khaksa phasingke bowling khaina bagai Sanghati ni angai 3 wicket naharkha Somrat Chutrodor abono karibo Chiranjit Palte Sanjay Majumdar khorognai no 2টা wicket naharkha sangrong salo Bureau report Kokharang